Boda shukriya mi jalsa nimmaluma damun algondu tibefulna bike kahala party ge kurimaga behe gotum bike kankan hisa kollem beenumbe mi engewada annawane faden dehas 22 wana haruge me 23 wana duahu bara foni ummidu takakkon algondu party ge chapasanaka kurimatla aditi befulun algondu e magama genai algondu e magama hawalu wiruga party ge terega uti wara boda hiyal tafatunta feshifa hasakon rais solih sarkara adi eru party ge rais nashida algonuge eruge masakkataka vi e masalata hallukoggen ekuga kuriya devene magen hoda den engewdana fadan dehas 22 wana harugo august mahuga algon congress e bebi congress ka algon menna defaratuge meduga ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ದೆಕೆವಿ ಹಿಯಾಲು ಎಗ್ಗೆ ಕೊರೆವಿಗೆನ್ ಹುರಿ ಕಂತತಕ ಹಲ್ಲು ಹೋದುಮ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮ ನಿಯೈ ಗಣೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಎ ವರ ಕಾಮಯಾಬು ಗೊತೆಗ್ಗ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ನಿಮ್ಮೈ ಎಹನ್ನಮವೆಸ್ ಏಗೆ ದೆತಿಮ್ಮಸ್ ಫಹುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಕುರಿಮತಿವಿ ರಿಯಾಸಿ ಪ್ರೈಮರಿಯ ರಿಯಾಸಿ ಪ್ರೈಮರಿಯ ಕುರಿಮತಿವಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನಂ ಏರು ವರ ಪೊರ್ತ್ ಕಂಬಡು ಅಂತಕೆನ್ ಹುರಿ ಪಾರ್ಟಿ ತೆರೆಗ ඔය මස්සලත හල්ලුනුවේ ඔතුමුගේ සබබුන් පාටිය ඒගේ බොඩු ಗೆಲ್ಲುಮೆ ಲಿಬಿದಾನಕಮ ಎಗೊತುಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ ಎ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಎ ನಿಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮುಮ ಎಗ್ಗೊತಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಕಶೆ ಎ ವಾಹಕತ ಕುರಿಯಕ ಗೆಂದೀಫಕ ಏರುಕುನುವೆ ರೈಸ್ ನಶೀದುಗೆ ಎದಿಲೆಬುಂಗೆ ಮತಿನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಸ್ಪೆವ್ವ ಫಸ್ ಬೇಫ್ಲಕು ಮಜ್ಲಿಸ್ಸ ಫಸ್ರೇಗೆ ಮತಿನ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗೆ ಇಮಾರಾತ ಗೊಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಮಶ್ವರಾ ಕುರಿನ್ දෙබෑදේ තරේ ගොරි මස්සලත හල්ලු කරවන ගොතෙන් හෝද එගොතුන් එබේෆුළුන් හුෂේලි කංකමුග තෙරේග රයිස් නශීදු ප්‍රයිමරිග බෑරි වඩා නුගන්නවා ආදි අල්ගොන්මෙන්ගේ ෆරාතුන් රියාසි ඉන්තිහාබුගේ කුරියා නිසාමි වෝටේ නෙගුමුගේ හුෂේලුන් ආදි එ නිසාමි වෝටු නෙගේරුග MDP ගේ ෆරාතුන් බර්ලමානි නිසාම තායිදුකො එය තායිදු හෝදුම masake kuruma e hushelum goti ekaman algon menna ero ebbas noyigen e wahaka dekkun e hisabun e huttuma kan ai ten ero ege duas kole fahun rais solihu ge wada gatunga matin algondu rais nashida baddal kurin mi hushelum ka ekkon e hushelum ki rais nashidu hushelum qabul ko kuriya diuma ename salgondu gastu kuri egota gossikama wanyamon ege gelluntake hama paatiyan onnanakama barlamani nizamuge votaka MDP nikume eru kankan weggotukun algonmenna kashe gabule nokureve eha kuda wagut kolege terega riyasin tihabu kuriya barlamani votakun algonmenna e kamyab wanekam e fada gawmi intihabekka kamyab nudibi ege demahe timmahen ha fahun anekkas gawmi intihabaka da diumaki warabbodu failure ka ekkon da diumaka wati ekama algonmen gabul kurim vesnuvi ema algondu e hushaelum gabul kuruma gossa ves algondu hushaeli hama kurin algonmen guni gota ei rais nashidu primary ga bari wada nugannawa nizami vote bevuma ehennama ves MDP waki aten nunaga dukollum algonmen teren riyasi nizama taayid korami riyasi nizama taayid kurma barlamani nizama taayid korami hum et taayid kurma egota ebbas wegen algonmen ai adi sarkarun nuata mi raisoliga faratum bes egotan ebbas wefa kandima egotun ege haftan ha duas fahun algonmenge teren bayen isbefulunge mashwarage matin ebbas suma ekkon kuriyan nuda algonmen nimma primary ekka waadakoggen kuriyan da nimma rais nashida raisoliha party ge magubul de befulun
kurmetlagen algon men ege natija ka wegen diai algon men na riyasi intihab gellun kama algon qabul kuran hame yaikon dehas 26 wana haru april mahu oi majlis intihaba diuma majlis intihab diuma kurin algon men masakkata ke kurin democrats sa ekkon siyasi masakkate majlis terege ekkon kuriveto adi komme swara algon men masakke kurin eru transition period go majlis sa ekkon algon men press conference press conferences bevin algonda ekkon ergo deputy chair salim central hotel ge ega bari wadanne ege fahun ebe fulun hushailvi majlis intihabuga de party ekkon kuriya diuma madu gondi kole democrats adi algon men nagina gondi wagota ekuga kuriya diuma tibe fulun handu fulun honnane algondu tibe fulna hisaba nurasmi gawmi majlisegga e hushailin egota kuriya diuma ennames eru gawmi majlissa adi party gis be fulna fen wadannevi ekani kuriya diuma algondu gabbud koragotuga majlisge bodu adadukun alulmen na geldumaki miyadu alulmen divirajjega mi tahammal kuramunda mi masata hoge aslu rais moizu kudumutar verikame migamuga hifahattamun egendawani kuriyan egendawani alun deke gotuga majliska alulmenge hivvarugada bara memberun tibbevi kamuga vias rais moizuge kankan huttuene gote eggota kas netumu adi huriha muassasatake control gennawa halatuga algon men nan e majlis geldumaki miyaduga mi halata algon men annan jehono e sabab ade komekas ekan egota wegen ediyei algondu ege fahum mase kuri anakkas democrats mdp ekkon siyasi masakate kureveto tibe fulun handum fulun hunnan tibe fulun ge gina be fuluna wakiwakin algondu dobi kurin mikamuga ekkon kuriyadda siyasi masakatake ekkon kura enamas party ge isbe fuluna e kan gabudu e rangalu kamekkama party rangalu kamekkama gabudu nukurewumuge sababu algondu eru masakke huttada fa eru algondu libunu irshadaki de party ekko masakke nuko party ya ebe fulun genewuma den e masakken algonmen fashagen as misaban aruge party ge isbay be fulun algonmen na miharu wani baaveri vefa ei algon deke gotuga kurimaga rangalu faale hame yakkon majlis intihabun alun men e nakamiyab ekkon alun masakke feshi algon men na gellifawa itubaru algon men ge terege jehonu masalaage sababun hagigatuga MDP asha adi muli divirajyege siyasi nizaman an itubaru rahituna warboda wani gelli alun dekuni e itubaru ambura komhenne ves alun men hodan jehekama enge wadanna wane fadan eya guligen alun men road map ekulawala algon men addu formula ku huwadu adi uturun hari faada shaviyenya daturuko alonda ekko baragin daturuga PG leader was baar wadanne adi mi izzetene majdi huge bay be fulum salonda ekkon e daturtoga baar wadanne algondan eruwes dibunu aamu memberunge faratun dibunu emme bodu emme aduyun emme gina wahake ki evvegen nuni kuriyakanu debene ekkurasha ehema emasekken alulme kuramu miyai algonu gabul kuragotuga rarratuga tibi gina aamu memberun gabul kurani algon menna kurimagu libeni mi evvegen kan rangalan evvegen kan road map algon men internally algon men democracy warugada kurumasha transparency warugada kurumasha adi demme mi befulum faha kuri baikkan kamu algon men transparency algon men kankan hunna goy ei furutama fasha feshumegge gotuga ekan egotan onnen jehna kama gabul kurevigen alun menge warak gina mashwarata huteren alun menge heri yoti road map gaim ko fa ege huri bay kankan alun men miharu miwani gawmi majlis medweriko asasi gawada badalgene ifa adi ege gina kankama ki kuriyan congress gon alun menna e badalgene mena kankan hame ya ko alun menna kuran jehe bay muhimu kankan miharu wani feshifa egotun party ge think tank miharu wani ufeddifa alun tibe fulna mege mastake kurin hushailin think tank en ufeddum go wahak algon menna kare party ge namuge ekan kurevenne goten natigen algon menge legal director adi party en ispewa hem befulagge namuga
proxy ege gotuga alun men emasake miharu registry wegen emasake feshumuge maruhalaga men think tank uge beenuma ki dirasa takko rajya midimawa kankama alun men ge siyasat battan kurane god denegatu hama egotun alun men academy ege masake feshin miga harin hadu skurin alunda ekkon emasakatuga alun men ge mi government jiske member manadu dairage rais torik wara bodan emasake korwa wara academia hinguma kuranje huriya masakate miharoti kureifa ehnamas egaves midimawa kamaki MDP ge namuga registry kurevene gote sarkar kun nudekki ehma miharu academy oti tayyara academy ge beenumaki democracy good governance adi alulmenge tereng a leaderun ufeddumuge masakke kurun hame yakon algun kabul kura gotuga algun menna riyasi intihab adi majlis intihab gelluma dimagi ek kamaki dibe rayitun algonu men mige vihi tiri sahar kuri masakke erugen halatu handane ke tiken diu adi a zuwanun nan eruga halatu eggotaka sihusas nukorewu ege sababun PNC eke MDP eke ek hama egga min ko votu dinumuge natija ege gotun algon menna intihafta gellumuge ek sababu kama algon gabul kora algon gabul korani algon men fail wi kama e legacy damahatta mihunna hisaba gendiuma එහෙම අලගොන් මෙන් ඒ රෝඩ් මැප් එක කනාලා ෆවානේ දිගසි ප්‍රොජෙක්ට් එයි අලගොන් මෙන් මිහා හිසාබක් ඒරුගෙන් හාදතු ගයා අලගොන් මෙගේ තෙරෙන් එක එක මිහුන්න දිමාවි කංකමා ඒරුගෙන් හාදතු බයන් කරුමා මිගොතක් ගොස් හුරිහා මිකාල කන්තත්තකෙන් අලගොන් මෙන් ජුවානුන්න හිසාබක් ගෙන්දියුම ෆාෂා ප්‍රොජෙක්ට් ඒගේ වෙස් මිහාරු මසක්කත්තක එදනි කුරෙවමු අලගොන් මිහාරු මෙතනි ඒගේ රෙකෝඩ්ස් තකයිචි එක්කුරුම ඒගේ තෙරේග අලගොන් මෙන්න යූත් වින්ගුගේ come se kamo govani masakkatake kurevifa ade mi demme ebe fulum faha korevi kankamuge eba faha koreve eterege miharu wes hiyal tafatumuge teren dimawa masadatege wa hagigataki mi genharu dos kurin deha sashavi hugo oi onnane riyasi intihabuge candidate gotuga alugon kurimatilane kama shawgweri kam faalu kuri ekako alugondaki දැන් algon nun hen empes befalako ekamuge shawgweri kamenne rasmi gotakasha algon ekani ekan rasmi ko yulanu kuri mihaki algon gabul kora gotuga mihar algon gabul kora tuga algonduge e shawgweri kamuge sababun partyge masakke kuriya gendiumuga wara bodeti gonjehun take bedimave ei hagige tibe funna bar rangala ekan egi wada annawani ei ege terega dimawa emmassaliyaki alugandu ei candidate kama fursat oti ma hama hagigatuga wes algondu kura komme kamaki algonda ege faadata kel libena kamek gotuga dentibi kama shawgu verivedana huriya be fulna feni ege sababun party ge ekeki kantatta fahata jehomuga noni hiyani elomuga fursat libigenda nuata begenda kamek gota algonda kankam fahaga we me mikankan hallu kuruma algondu mi masakke korumu mi midenne vi maagandu kon algondu chairperson kamuga masakke kori algondu men ge terege split ekkurum ge masakke algondu adies gabul korani split rangalan evvegen kan algondu menna kuriyan on intihafta kamyab koriwen algondu menna hitabbi taduge badalu hodan ulegenne algondu menna kashe kuriyerume libetanen algondu kan nufene algondu gabul koratuge siyasi leaderunnaki ekahal ihusastawge macca erinjehene bay e ihusastawge macca ara gawma rayitunna faada waane nimmuntaken nimmenjehe bay e leaderunna kitibefulu algon miwahaka tibefulna mi dannawani algon deke gotuga emasakke kommehene ves eba kuranjehe miharu algon menge terega e oi fituna nattalumuga adi rayitunge nuta ama memberunge e vistum badalu kurumuga lead kuranjehe bayki algon gabul kura gotuga tibefulu gawi majliske memberu algon menge leadership mikankan mihin huruma ekkon algondu mi gastu kurani miwagutum ferige MDP ge chairperson kamu istifa dinuma algon warab boda shukur ada kuran tiemme ha befulu mi vetuediya tanuga algonda devvi ebbaruduma algonda ekkon koddevvi masakketaka algondu
hama gaamuwes gawmi majlisge memberege haysiyatun tibe fulunna adi partige miharuge advisora adi partige raisa ekuga ebe fulunge fahatuga ebe fulun dekke magakun hingumuga gawmi majlisge memberege haysiyatun alugandu demi hunnane kamuge yagin kambes tibe fulunan arwan adi sefaharu temmeha be fulun aluganduge mi betuwe dia tin aharu haduhuga algonda devye barduma wara boda hitugadin shukura da koran algonda libunu wara bodu sharafe MDP ge chairperson kan kollan libunu fursate wara boda shukriya walhamdulillah